Sprinter 2008 yıl ekan, 2 kabin, bazı 850 ming so'm deydi. Грузовой. 9-катный. Грузовой ekan, 850 ming so'm deydi. TD motor. TDI motor 2.9 2004 yılqı. Грузовой. Bazı 650 ming so'm ekan. Kami var ha? Kichina. Kichina kami var ekan, односкатный. Односкат, buna жүрүшү. Motoru tinch ishlaydi ekan. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Shu nomerga baylanishib bağlaşabilirsizler. Bu salonu bağıracak şey. Oldu, rahmat. Sprinter satılады ekan, 2001 yılqı, 2 kabin, bası 750 ming so'm. Telefon nomeri gördünüzdür. Пассажирский ekan, односкатный. Пассажирский. Esi жоқ, biroq bası жазылу. Sprinter satılады ekan, 98 yılqı, 2.9 объем TDI, bası 700 ming so'm. Telefon nomeri ko'rsatilgan, bu Грузовой. Грузовой avtomobil. Двухскатный, gördünüzdür. Telefon nomerine çalıp paylaşıp sorasanızlar bo'ladi. Salonu. Пассажирский, telefon nomeri ko'rsatilgan. Двухскатный ekan. Toyota Proas degan mashina avtounog'a kelibdir. Грузовой ekan, 2014 yıl ekan. Объемы 2. Pробег 88 ming deydi. Telefon nomerini gördünüzdür. Toyota Proas. Bir döngülöktü. Грузовой ekan. Жүк-жүктөйт ekan, Ukrainanыкы. Растамашка болгон эмес. Басы 15 ming dollar. Levый руль, механика. Жанына 2 адам алса болот ekan. Машина автоунаа 15 ming dollar дейт. Украинанын номери менен келген. Sprinter satılады ekan, 2010 yılqı, 2.7 объем, bası 1,5 milyon so'm. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Пассажирский, Delfin. Односкатный. 1,5 milyon mu bası? Kami var? Var. Qancha mestalı? 20. 20 mestalı. Dokumentli joyinda? Bakoy açılav? Açıp çıqat ha? Bu. Односкатный. 20 mestalı. На заказ. Telefon nomeri. Bu жерде дагы Sprinter satılат. 2019 yıl ekan, 2.7 объем, biroq esi yo'q. Telefon nomeri.
Gördüңүздөр. Salonu көрсөтөбүз. Seni alıp ne? Сажен ыйласын да. Hı? Анда мунун алып таштайсың жок да. Ya. Salonu Buna sana yemek koyacağım. атайын жасалган экен. Электрический бар. Onu elektrikli koy onu. Ona 43'te jörek kıva, 240'da ödeyen. Uzun süpermarket, süperdir. Çocuklar şu bak oynasınlar. Бул айдоочунун орундугу. Altında kuruyor, şurada size nasıl var? Görsanız gerek.